होजिकी नीति आयोग से कई नुमित फंगदबनो गाइजे हाइनद्रिंगेदा एकता मणिपुर एकता संदोकपी अम लेदि नीति आयोग मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो हयेंग फंगदौनी तांग 23 सी लोर मतुंगदा सीएम कनक्लेव लाकदौनी अदुना ngसाइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना चत्रिंगेदा हाइरम वाफम सिदा कोई पोकनाफम प्रेस तनी कोर्ट तौबसी प्राइम मिनिस्टर उनरगा वरोइसिन पुरुकनबा हाइजगनी हाइबनी चीफ मिनिस्टर कनक्लेव हाइबसी कइनो हाबा कांदा चीफ मिनिस्टर सिंगी ओइबा कनोसिदा थोरमसिदा प्राइम मिनिस्टर ना चेयर तौरगा तौगदोबसिदा मागी लाइरब स्टेट की इशूसिंग दो रेस्ट तौबा याबा आइदी मदु प्राइम मिनिस्टर की अटेंशन ड्रॉ तौबा याबगी खुदोंग चाब अमा पीनबगी दमक्तने सीएम कनक्लेव हाइरिसि चीफ मिनिस्टर सिंग खक्तगी ओइबने मदद चेयर तौगदुसिना प्राइम मिनिस्टर ने अदुना मीटिंग अनि समना नीति आयोग के सिदि मयामनसु हेना खंगे एक्सप्लेन तौद्रगसु मसिदि अदुम चही खुदिंगी पांगथोकपा अदुगुंबा कनो अमा लेरे अदुना सीधा प्राइम मिनिस्टर ने चेयर तौगनी हाबनी नीति आयोग की मरम नीति आयोग की कनो से हेड से कनो ओरंगनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ओरमनी अदुना मखादमो हौजिक लूरी सिकरिनो हाबा कांदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तौजरिबा एफर्ट सिंग से हाइबदी मणिपुर ngasi तौरिबा थोगलेबा इरांग से लेरिबा बीजेपी लेंगांग ना पाम नते अमदी लेरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना थोनबा इरांग नते कोइना खंगदबस ngasi मणिपुर द थोइ इरांग से कदाइदगी हौरखिबनो मदुगी रूट कॉजेस सिंग से करिनो अदुगा को इशूसिना करिनो हाइबसे को अंडरस्टैंड तौबम चंगे होय प्रजा मयामना खंगबा एवर ओइबा मयाम लई इंटेलेक्चुअल मैम मागे टोंगान पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू थम्बा अखोई उदुम टीवी दा डिस्कशन सिंग दा उई पॉलिटिकल पार्टी सिंग मागे ओइबा पॉलिटिकल व्यू नत्रगा थोइबा थौदोक्सिगी मरम सिंग छंदोकना ताकपा अखोई उदुम उजे लूरीबदि अइना हाइजनिंग बसि करिनो हाबदा एज अ यंग करि हेतारे यूथ अमो ओइना मणिपुर की यूथ अमो ओइना हाइनिंग बसि नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव अमो ओइना नतबा मसी मणिपुर थोइब इरांग से कदाइदगी हौरकपनो से मयेक सेंगना खंगम मतुंग अखोई कमाइना लुसिनगे से सिगी कंस्ट्रक्टिव ओइबा ओपिनियन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थंबा कांदा आई थिंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल एक्सेप्ट दैट मरमदि करिगिनो हाइबा कांदा हौरिब इरांग से ngasi मणिपुर चाइब मैजे कदाइदगिने चाकपनो हाइबसे हौजिक से मसिगी नैरेटिव से लाना चटपा मलाई नेशनल लेवल दे को इंटरनेशनल लेवल द ट्विटर उजब कांदा कुकी की लेरिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंग कइनो म हेक हाई प्रजा सिंग कुकी ओइबा चिनाव खरना म अटोपा म द हाई अदुगा लेरिबा मैटे की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग ना अमा हाई अदुगा म मैरा पाइबी सिंग ना अमा म हाई फॉर एग्जांपल आई हाइजगे कोइगी ngasi manipur thoi beirang sing da nuai jida busi kaino haiba kanda mara pabi group si yamakpagi magi tongan ba narrative ama thokle sidane ba yekna banai koida khudong saba lorok toisi ai khoina ngasi manipur da thoi ba ngasi chai ba mai je kari gino haiba se ai khoi punamak understand tokdragadi manipur gi mai ji mutat pa yaroi maramdi kari gino ngasi manipur da thangani be issue se honorable chief minister na popi yanthal ubagera honorable chief minister da sorry honorable chief minister na drug thingna honor ubagera ba ngasi honorable chief minister ge thina social media da ngangis बीजेपी लेंगांगना मणिपुर द लेरिबा अखोगी रिजर्व फॉरेस्ट कन्नबगी दमक्ता अदुगुंबा थबक तौरुबगी दमक्ता रबंगसी बीजेपी लेंगांगता थीना चेरिस ngasi मणिपुर द थोइ बिरांग सिदि करिनो हाबा कांदा ngasi मणिपुर द मिथो मियान चा सिंगना चाही लिसिंग दि हाइजरोगे चाही मोर देन 10-20 इयर्स द मणिपुर की प्रजा सिंगना लाउरगा लाकपसि कइनो मणिपुर द इनलाइन परमिट चना लु हाइबने कनी की दमक्ता अखोगी लेरिबा इंडिजिनस पीपल सिंग येलोमी कन्नबगी दमक्ता मसि कनाना चनान गे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi ai president thamjage inland permit chana ba haiba se tribal state kaktan chana gadabani haiba ma leiba leiragasu manipur ki praja sing na taliba demand se yam legitimate oi manipur ki yellow me sing kandaba yade haduna mai yellow me kannaba gi damakta ilp pulak bi se kanano honorable chief minister en birena maka taragda mo ngasi manipur da thoi ba problem si karino ngasi drug ki live issue si kadai deng ha kan mito miyan sa sing na drug mafia sing se moina mi si pusila ga mai koi ki drug ki karwa se da yahol laga manipur se drug ki achawa kariya safu ma leiba se masi thing da ba yade war on drugs amade popi ki matak da war tori si kanano honorable chief minister maka taragda mo hai ba mito miyan sa sing do khando ga yellow mi kan da ba yade illegal immigrant sing na manipur se thak tha thok tore hai ba ki damakta mito khandong na honoru ba biometrics introduce to honorable chief minister एन बिरेने अदु बतारगदि मणिपुर येलोमी कन्नबा आईएलपी चना हलुबगी दमक तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रजा सिंह साउरिब्रा ड्रग ना ngasi मणिपुर नारो मयाम अमन सिदा अवाब तारब कान सिदा ड्रग से थिंगदबा यादे हेदन वार ऑन ड्रग्स हौदोइबा पोपी नै कुइसे लोइबा तारे ना पोपी याथनबो होनरेबल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमदि मिटोप खंदोगा मिटोप सिंह से मागी ओरिजिन कंट्री दा डिपोर्ट तोंगनबा थबक पाइकत हौरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा ngasi प्रजा सिंह साउरिबा से मिटोप खंदोबगिरा मसीद साउरिबसे कनानो मसीगुब मयाम से तौरुबगी दमक्ता मदुदे इफेक्ट ओइरिसे कनानो हाबा कांदा मिटो मियान चाने ड्रग माफिया सिंग ने मरम ड्रग माफिया से कनो सेंजौ पाइबनी अदुसु करम मी इलीगल इमिग्रेंट केदोरे मेखोना
मणिपुर की प्रजा सिंह लाइरब प्रजा सिंह मैंने यूज तौर ड्रग से उरीबदुनी ड्रग की ट्रेड तब कान लाइरब प्रजा मैम यौशीलब पुथोक पुसिन ना की पैसा फंगनबगीदमत मैम से मुथनबगीदमत वार ऑन ड्रग्स इंट्रोड्यूस तौर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन बेरेने मणिपुर कन्नबगीदमक्ता येलोमी कन्नबगीदमक्ता तोंगान तोंगान थबक थोरम कया पाइखलिबा मिथोक खंदोंनब होनरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ngरang दिल्ली चत्रिङैदा नीति आयोग की मीटिंग द यावद्रिङै याव चलमदाइदा हाइरम वइसि करिनो हाबा कान्दा प्राइम मिनिस्टर उनरगा मणिपुर की वारोइसन पुरंगनब मणिपुर इरांग लोइसिननब हाइजगनि हाइबने मरमदि करिगिनो मणिपुर द थोइबा प्रजा सिंग लैरिबा पेन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसाना सेंगनब मंगोंदसु फील तोबने करिगिनो हाइबसे अखोइना खंगसे येलोमी कंदब यादे हौजिक थौना फन लावबंग मिसे कना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर हिस्ट्री द आइदे हाइजनि मणिपुर हिस्ट्री द मागो चीफ मिनिस्टर दी आइदे अतांगबनि ना हाय करिगिनो हाइबा कांदा तौरिबा थबक सिंगसिना सखीने होय तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी ने मागी मागी ओपिनियन तमदो ऑपोजिशन अमोइन हाइबा किसु काइदे बट अखोइना पामेबसे कंस्ट्रक्टिव सजेशन पिबियु कंस्ट्रक्टिव क्रिएटर वे ऑफ ऑपोजिशन की रोल दो तुम लोबियु काइदे बट अखोइगी लैरिब रूट कोजेसिंग अदि कोर इशूसिंग दे थैदोग चटपदुदी मणिपुर की मई जे मुथप यारोय दासुरेस याम फजन थंबिरिको आई मतंग द थचरा क्वेश्चन अमतंग पुखरचगे हौजिकी मतंग सिदैदा अखोइगी चीफ मिनिस्टर ना मफम खुदोंग चाबसे लौरकांदा अखोइगी तक्सिनगने पोज थंबिगी हुजिक थंबिगी दुमाइना चीफ मिनिस्टर के अपामसे वारुप ड्रग थिंगुबा पोपी यानथतपा अखोइदी इलीगल इमिग्रेंट सिंग चंगसिलको पालम दे लंगबा खुलाई पाइबा सिंग मसी तकथोबदगी लापने हबसे माना हंजन हंजन दुम हाइरबने सिनासु मरम ओरगने अखोइगी कुकी के एमएलए तरासे मसीगी मतंगददी कंप्रोमाइज अमा तौर हाइने गामनि स्टेन अखोइगी थेंखांग क्या दा फोंगदोगा दुम लैबनी सिगी मतंगदैदा अखोइगी चीफ मिनिस्टर की साइड के हाइबतारे अदो साइ मतंगदैदा अखोइगी हंदकी पार्लियामेंट सेशन दा अखोइगी प्राइम मिनिस्टर ना फोंगदोखिबसे मणिपुर की कोर इशू सिदा ममुत तान अखोइनी इयौदबगी ममी अमा ताबदौना हाइदि मणिपुर स्टेट अखोइ थोइबसी याम हुजिकसे अमा टर्मोल ओइबा हिस्ट्री अदुगा स्कूल कॉलेज सिंग चिंगपसे ममांग थांगा चक्रमनी सिगी याम नॉर्मलाइज ओइरकपा याम हंजिलकपा मयाम शांति पुरकपगे हाइबा टाइपता वफम थंबीकी मयाम अकन प्रेशर दे कुइना गांगोद्र मतुंग वफम खरा थमखिबनी सांगदबा मिनिटा अदो अखोइगी हुजिक हुजिक लैदिबसे शांति हंजिले अदु हाइबदि अखोइनी एक्सेप्ट तौबा ngमोय एज मणिपुर दे लैबा कनो अमा ओइना मरमदि कैकिनो हाइ कादा मोर देन 60000 अखोइगी हुजिक मयाम अमा लांजिना रिलीफ कैम्प दा लैरी चुरचांदपुर की मेडिकल कॉलेज सिदा अखोइगी फुरुप अनि की अमता चंगतोक चंगहिन तौरगा तंबा यादरी अदुगा लोइदना हात अखोइगी सिखिबगी मसिंग मयाम से थीबा खंगदिबा मयाम रिलीफ कैम्प दा लैदिबा सिंगसिगी मैचाक सिदि अखोइना वार्ड खरना हेक्ता महुसिनबा यारो हाबा तारे खांगिबसे सिगी मतंग दि हो होनबा मा इबन अखोइगी होम मिनिस्टर सि फावबदा कनम इयौ यौदबा दमाइना खुदम ओइना हाइरा कांदा अखोइगी लाकपिल आमे आफ्टर 15 डेज मतुंग लाके हार लाखिद्रा का इलेक्शन कैंपेन की महक लांबनी अदो महकना अखोइगी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की स्पीच अखोइगी मणिपुर की थांगलखि दुमसु यामना कंसर्न तौद्रबा खंगद्रबा पेनदबगी पोट अम लैखिमनि मतंग सवाइदा अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट का बोट डबल इंजन के सोनगी अखोइगी कनो का सेंट्रल गवर्नमेंट अनि हिदा तुना दबा इहो होब गेप अम लैबसे मसिदा पाउ इफाउ फागोक तबे कनो खलैबे मतंग सिदि गेप से हुजि खंगदगदि यारो हबसे थंबी की बुदा सुरेशना कमाइन थंबीनिंग सवाइदा आई थमजगे कनो सुरला याम समना हार कांदा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट की मरक याम फजन पाउ फाउनरी मयक लारब खुदमदी मणिपुर थाजिलैबा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस मैम रिलीफ कैम्प सिंग पीनब तोंगान तोंगान करी हारे रिलीफ की हेल्प मैम सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की थ्रू लाइब मैम से मयक लारब खुदमनी सेंट्रल स्टेट की मरक कैसु मधुगी मिसकम्युनिकेशन नत्रग पाउ फाउनदब लेते अखोइना खंगदबसे होय चुमी याम लाइबक थीब थौदोकनी लिमी लिसिंग हुमफो जे रिलीफ कैम्प दा लैरिसे अखोइगी वही खरना पेनगदबदि नते बट ngasi लाइबक थीरबा मियोय लिसिंग हुमफो मणिपुर की नुक्सिरबा येलोमी सिंग अदुना खांगिबसे करिगिनो हाइबा कांदा मणिपुर की अदुगुंबा येलोमी कन्नबा फ्यूचर जनरेशन कन्नबगी दमक थेंगनबा लानफम ममदमै कुजु सरुक यारिबनि हाइना लौगने बाइद करिगिनो हाइबा कांदा मसिदनेबा पॉलिटिकल माइलेज लौनबा तोंगान तोंगान वा हाइना गुमसे हारिस रिलीफ कैम्प लैरबा लाइबक थीरबसिंग असिदा चंगसिलगा पॉलिटिकलाइज तौबगी मवोंगदा थामगी मनुंगदा रिलीफ कैम्प लैबसिंग मयुंगदा हलनगनी हाइकिबा नुपादो कनानो आइना वोट कारगदी थामगी मनुंगदा रिलीफ कैम्प लैरिबा मरज प्रजा सिंग मागी मागी ओरिजिन प्लेस ता हलनगनी हाइकिबा मयुंगदा हलनखनी हाइकिबा अखोइगी एमपी दो कराइ चक्रगे हेक्ता यादबनी प्रैक्टिकल ओइबा थबक हाइबम लै थियोरेटिकली ओइबा हाइबम थियोरी दब यारगसु प्रैक्टिकली यादब हाइतारे अदुना आइना हाइनिंगसे करिनो हाइबा कांदा लाइबक थीरबा मियोय लिसिंग हुमफु रिलीफ कैम्प लैरिबा इमा अहल मैम अमा यावरी अदगी डॉक्टर की हिदाक चाबा मैम अमा यावरी अदगी तोंगान तोंगानबा छात्र महिरोय मैम अमा यावरी छात्र महिरोय गिदी आई मसिग एग्जांपल अमतंग पिजरके मोर देन 13000 स्टूडेंट्स रजिस्टर तौबने रिलीफ कैम्प दगी हाइरिबसिंग अदो रीएडमिशन तौखिबनी अदगुंबा एजुकेशन डिपार्टमेंट और
under the guidance of Honorable Education Minister 𝗬𝗥𝗔𝗡𝗕𝗔 center ki miyeng makada relief camp da laiba satra sing adu magi manak nakpa da laiba school sing da yin mit to ki ba free da makoi da di ai si kitang sum panjabane example oina maram di sarkar jana kaim da tawdu mong he hai ba se ku jungai jade relief camp da laiba sing sida hoi praja sing na relief camp da laiba se nungai ba na te surbala for example ai koina corona matam da quarantine center da laiba ba praja sing na pa mi ba yum da laiba da gi di home sweet home hai jane yum da gi hen ba laipote relief camp da laiba laiba thiriba sing asina ngasi struggle tawriba sida hoi mogi mai khoina pamba 100% expectation du yorum da yai but sarkar jina magi level based hai tare ne cheng pi dana hawai pi dana chaba walan dana ba ising pi dana honariba through DC respected DC mayam through the pi dana honariba ne aduna sigumba mayam dagi amag temporary koi gi kano house ha dana cotton mayam tawri aduna sigumba aina panjari sidi just 1 or 2% khaktani aduna masi praja sing aduna yauram dabadi ai mekuna khalluba mekuna tahoningba but sarkar sina honari aduna sigumba tawang mi bese kanano haiba kanda central government gi achouba cooperation ama changi madu yaudra ga koi ngam ga da usuna te aduna lana narrative chatna gumsi relief camp da lai ba sina nauk sing adop manipur gi da lai ba praja sing nungai ta bagum BJP da lai ba praja akoi gi worker khudima BJP gi leader khudima MLA including chief minister yauna thamoi songno nungai ta bani mai khoi gi nungai ta ba khoi khudimuk saruk yari bani aduna sigumba timing sida political mileage longna hona bada relief camp da lai ba sing se sarkar sina kaim ta tawda ba mong da hek na puthok pi ba do madu made yam nungai jade sengamang masidi respected deputy commissioner singi through the report lowu kanda dum khangani kanana kadai phawba tawkrage karam district karam thada khrage karam relief camp da kari pi khrage habesa masidi DC sing da soidana concern DC sing da laigani record aduna sidai yam haijaning de aduna surba ai last ka nong tang panjage ngasi aikhoina yam luri se manipur si kaino haiba kanda sum masi ai praja da taina jabadi nate praja sing ngasi wari base warak pa kan sida praja sing mamang da koi ki praja sing talamba demand hai tare koi yelomi kandaba yade na talamba NRC hai ba male National Register of Citizenship se sigi NRC chana na ba honari ba introduce tawge hari ba BJP gi lengak se yelomi kannaba honari ba dugum BJP lengak se da chairaga NRC opposed to Congress da support tawgi mas haipet akono urap tawrise sigi mindset se change tawom change maramdi chahi kuntra akono student oring de hena saru yaraga la bane yelomi kandaba yade se NRC ka chai support tawis ya NRC ai se kaino akanda indigenous people sing akoi gumba mi sing yam jada ba furu ki kwai de maru oi ba du gumba kanu mani na akoina demand tawraga lak pa se NRC sana lagani haiba BJP ji the vote pi den Congress the vote pi de NRC opposed taw aduna yelomi nungsi riba yelomi gi damakta khalliba ILP introduce tawriba NRC sana na honariba honorable Minister BJP ki lengak da vote pi dana ILP chana hanba ngamdabadagi student amagi thawai mangam khiba amadi NRC chana bada opposed toriba Congress da vote pi basa sigi praja gi mindset se doki change to hom changra na khali hojik se okay ai uja santa dam sa tai gena te unade na allegation tawre unarage na chatkre sida warori ji kari gino se unade na nandai ngang lere unade prime minister unade housing honorable chief minister prime minister unaru rage du ka haijaru rage sigi khudong sa ba je lauraga haiba sida ai khoina kari gino nungai tris sineba luri je manipur se sumain sat kum je ta 27 niti hogani hogdingai da he yoba ngasi adum ngasai koi surbala na pankiba Nitin Gadkari ji honorable union minister amadi Rajnath ji unadana hoji kai tawba yabage du wari sanaba horomagni wari du kari no ji pau press na ju khangdri khoi ju khangdri nata aduna prime minister unarga chance ma lawni CM's conclave ai je kaino ai kanda chief minister singa prime minister ko unanam gi interaction to wi kudong sabam pi du ne aduna mu CM se conclave ai ne ba to pa yaw na te aduna sigomba lakadr ba outcome du su kang khangdri nge da meeting ba hogdri nge kari hai du no ai khangdre kari hai tare praman ma de lei bane akoi gi kano loidri nge da kano to wai nam lei bodo kari gomba ma da tawdri nge da hen som da naina dana mana haira roiga haira ni ga som da chatkumsi prime minister unadaba prime minister na wai ama parliament da thamkibani aduga honorable home minister Amit Shah ji na ju August ki tang 9 or 10 2023 parliament da thamki of mamalai CM are cooperating with the central government chief minister na central government da amri union government da cooperation piri ma ka do resign tok duino na parliament da masi record like rabani honorable home minister Amit Shah na yam da mek seng na thamkiba adu ngarang nan yam kana haina ki prime minister Narendra Modi ji na handak ekoi ki manipur ki matang da nan parliament da wangang ki base sida wahi ma yawi sobla mase em da quote tok jarke yogi national media sing na phong bani mase yam mek seng na hai base the central and state government are talking to all the stakeholders to restore peace. He also said
Prime Minister Modi also confirmed that the central government is collaborating with the state authorities and government and other stakeholders to restore normalcy in Manipur. Chita the Prime Minister, Chief Minister, what is another Haidura? Prime Minister Amana Parliament, Mayak Sangna, what is Hanarina Pongo Posidamo, Chief Minister, Prime Minister, what is another Kamina, Kakao and Habituno? Unatra, we calling Lysia, we would put the car away. I worry Sanagren on the Chief Minister, Haiga the River, opposition, another covered half the rubber. I can see what is Sanagren, Rang Sanagren, Han Sanagren. Kitang high be yaba manungi labor confidence and Prime Minister with the Chief Minister Marakta Lega relation to confidentiality him Sudakaro never. Dugu Magaloina to Gairaga, Magi office key, Lady Bakariata, holding of the office key, Lady Vitix Man, to Gairaga, Panga, Hina Yaba, Nate, City, Dragasu, Prime Minister, the phone Torga, Lowy and Prime Minister office, the Torga Lowy is the Kakana and Kangani. I don't know, CTD, Pruputopa, but City, not about Ojeti, Yam Chokola, phone call, the other appointment, Lowy, Kakadu, Udring at the Wakan Lana, who cannot over the Tobigano, otherwise I am noise at the Bessa. Honorable Chief Minister N. Birena, Manipur Kanabo Honavanga Sigi Rangi Topani, Yellow Kanamo Honavanga Sigi Rangi Topani, Sigi Pochako Natabe Yaro, Hibasida, opposition sing Shaubigano. Madam the Manipur Kanabo Honava, Yellow Kanabo Honariba, Nasigi Manipur Gidamakta, Mang Tana, Charlie was Honorable Chief Minister, and Hibasa Ipan from Tueva, Masine Mangasi Prajasing, the Yohun from Tues. She never root cause some of the Korishu Nataiba Nataibaris. She knew opposition in Matoja Korishu Nataiba. Atopam the Lakrani. Adana, Sigumba, Nasai the Gil, Nainari was the Aina, Nasai, kind of interrupt of the Dokana on the Sure, Chief Minister Atuto Kambra, Chief Minister Gitori, Tabakudima, Kanga only have a late. Confidential Mamma Malangani, and Kangbayaba Yataba, Mamma Malangani, Partiga, a Chief Minister, Hector Loina Pau, Honor, Loin Kanga, have a late. Prime Chief Minister Ma, I was the state of Heni, Magi Manung that Legato, Magi rules and regulation, confidentiality, man, to maintain the but Aina Hijaning Badi, Manipur Kanaba Honariba, Manipur Kaliba, Yellow Kanaba Honariba, Yellow Kanaba Honaya, ILP, no proof never. Congress na Madu Prajagi demanding high target, Madu delivered Tongamam Dridukarino. Who delivered that? The Chief Minister and Birena with the BJP led government in a delivered to Neva LP to Kanagi demand, Prajagi demand. I do that the Prajagi who come the Tabaktowi, Chief Minister, high with the Saudi Shigino. Prajana Pamba, Yelomi, Kanamaki the Makta, Mito, Kandopudu, Honorable Chief Minister, Hore, Madu Hovering as Irangi Tore, Masida Honorable Chief Minister, Mara Lazy Kamino opposition, how do you know? Chini de Kunahanis. Root causing core issues to Natairamina, Lana Dum Sarantoran Sandokaneva. May Tarabaka, accept the Vibra. Nasimani put the Tui Rang Shibu. Honorable Chief Minister na drug thing over Natraga Yellow Kanava Mito Kanono, Honor Natana, Atopa Maran Kari gave. Up the Hibio, Nasi Prest. Equitag, Kanjagi, because you come a root course no Kakano Ubidun. Root course to I Hibam Topage, Hijabani, Nasi Ekuna Naimariba discussing the topic, PM meeting on Manipur crisis, Hajikano, Manipur crisis, Ibama Palisicano, Masi Palam Danai, Atopa Panyabra. Manipur crisis to give root causing the Palagan Nasi discussion, the Nasai Hijaris. Other Manipur crisis ki root causing to Nathairaga Wanganga the idea relevant topic the Wangang and Hibi with the relevant potai Gangsabani, Manipur crisis for opposite Kamana Thoropono, Kaidobudi Thoropono, Asilation Nabaki the Makta, Prime Minister, Unaraga Chief Minister, Hijagani Hibani, Sigi Oiba courts the land, Sanagums and Hijabani has time. Thank you. That's what I Yam keep his opinion saying Tambide. That's why like the comment meeting was I got from the Unabisema from the Mafam Sade Hena Quigi, Matam Laura Kana Gantana, Pazana Unarakan issues Matana Wish and Handing by Pamela Hayingis Pose, Matang Matam Jada, Bamaka Wina, to put them lay Massima Pumpari, the very habitat. Comment meeting. I said, sure, like Caloni, she put Canon Sale. I was a kiss him can claim Niti Ayok, Yaw Chalagas unit in Gatkarizi, Yamadi Rasnaji, Undariva. The invitation, not like appointment, Pirak, Hana Luna, set Torongani, Chief Minister Office, the Pami Vice Officer, and the Chief Minister, Lady Staff Singsi, Luina information, share Torokani Tazade, I couldn't see them prove later, CM Gi can claim Yaw Chalagas unity Ayok. Yaw Chalagasu, Madu holding Ida, Matam Hek from Bakana Rasna, G Yamadi, Latin Gatkari, Unaraga, Tonga development of the Manipuri Sugi Matang, the Wari Shakra, which I could Kange, Masiki prove I could put in the later Vanadana. Barton Tori with the Maramo, Jeragas, Chatli, Kongset to the day, the Japanese Prime Minister, Unarakani have on the chat. Can claim Manunda Unava or Tongano Unava, that's another case. Other the Honorable Chief Minister Nadam decide Torani, Quakan convenient way the Prime Minister Karma timing and forget the Gabado. I don't know Chief Minister Avishi Manipur, head of the state or even Hena Quitaki qualified or Hena Kangaba Manipur Susi, Father Kangba, Adumaru, my leader Niaduna.
mayamna lana chanagumsi handaki chaliba khongchatta prime minister unarakani haibase aikoina yam chauna thajaba lay amadi manipur gi issue se fajana convince tawraga sai tamona haibi kibodo convince tawraga issue se losinaba kadai dagi horukibano si honorable chief minister na hena khangabane kaidogi horukibano masa mangna thengani balan famnina mana hena convince tawga ngamgani haibase ma ai thamjage aduna lana chanagumsi kanogi conclave ki chalaga su niti ayog ki chalaga su madu de yaudaba tongan minister sing unarak pasina mayek lara khudamni honorable chief minister nandakti karigo makhara di suksoi soidana prime minister unaraga manipur gi rang losinana honorakani haibada thajaba thamsi nungai jai akogi